Waishilizi wanzani wa hele dao la Tropic FM, waangalizi watukufu kaonyi udunga matangazo ya hele dao la Tropic FM, la station du soleil ntosa na salamu do za hanyu gari mbushirioni khairi na salama na amani si umambiani ukaya kozi jo hujazjo kasirini kozi jo tataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao hunu inate de la Republique ya Singani borcho handarambe mani maini asi hazi hauhusishi wari hauhadile ladhimuri mikenize haki zaki binadamu joto do la patiza e juzurul kamar. Leo tarehe 21 ya Oktober ngari mbushirioni khairi na salama mfomotsi ngamrengo shwabashi na mina madam ban swahiba alfamzem baba wahe Comor actualité abariza Comor chaîne libre de Comor ikange jura ohio Paris Comor info Ali Abdou Mkuba wa Facebook FM Grand notable Abdallah Ali Najimi kangu juro bantiju Grand notable Ali Mbaye Bordeaux Grand notable Abdillahi Maisha Marseille Grand notable mzee watu Jamil de la Pierre Madame Ahmed Kero Mama Ilma Paritina Mada Swalihi Paris Madame Docteur Dada Marseille Rima Bienuka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Madame Bili de yari hansibanu rirenge dakika por sohandari mlatizeni ya weekend ya hoskole wenu ze rehma za Mwenyezi Mungu na zimendeleni nyandu ikao gamjiundao harume juzurul kamar nyandu ikao gamjiundao bonze gasi hunu inate de la République por sohandarambe mani maini ye mada yari hansibanu mbili garjo dhukuru Izahem wahe daula fahamat rais al-Aqid Uthman Azali kangu fanyo ziara haruma shaisi wa shitukufu shan zuwadi darjo washeleza nukta ikao wajo hurambua mada ya bili garjo moni sane za hunda edomba ikao emifumo rakanio delegation yangu haruma edomba waroha wajewende waonane na wazir ikao yakao remplace Ali Burwa wa waziri mtukufu Mwananyasi Abi ikao harenge ye delegation ya ANC ya domba henamna ya warenga wa garde ngizo nawo haruma sheifu bachao na wongwa jo huonesa ukaya otukufu wao hosoni renda wo izo deza fuchi ale daho la Tropic FM rjo mwabiani ukakozi jo huja zijo kasirini kozi jo tata ya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asi hazi hauhusi shiwari ya uhadile ngarinjia uharuma omva uno rima benu kange nyao bandi yanga sina 2 semaines à 3 semaines mmono ye wizara ya hedifany Rukia Said son excellence ngari huto sao ye wizara ya hedifany ya tendelo ni Belu mzee wa hatu rimuhishimu halauza hanjia haruma omji wa pijani amin to sana salam kango jihundo yiho Marseille biya zao ze bidwan zao wa Comor ujabanu yerohone kemakin amin haini ya bano mikazen tosa mzee wa hatu Belu hawanisiwa picha ikao yatinjie haruma yenti ya domba yatinjie Abdul Wahab Yusuf shumejangu to sana salam hambilo yatinjie ye directeur de cabinet wa hae hahondwa no wandu wa hedomba wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh usinimane Belu wazir wa hedify haonisa ze demonstration zahe ukaya ngujo njia haruma edomba wafanya delegation wadomba mkehashiri wadomba mwelewe wakomori mjue obahanu ikaudo mwanzo mbewa wadomba mjijue rijeri wone bangaran lindao zenkalio zahanyu rijeri wone eswarafa ya hanyu haruma ye juzurul kamar ne siasa jimla ivumiao yensi tosa na salam mnashona wangu mfuadi
journalisti mzima wa hei radio ngazija ngamu toso na bushura khairi na salam Marconi Isiak tosa na salam ye delegation ya Domba iprepare ivaya ivalia wende waonane na one waziri abi mtukufu ya renga ye plus ya hema na Mdomba ikawa ya ujifaharika ye Mdomba ye waziri yani kiwa ye maji no mwenje na tumo la saya ikao makazi yahenga uvuvuni ekakati vuvuni ni karibu na vuvuni bahe delegation ya Domba ikausulisiwa irendo hama klinyot ngwarambe yao izo pia ngwarambi yao izo pia ngwaonosiu izo pia watabi hao hena mna ikaodo warengwa delegation ya Domba hawa receive arme station ya vuvuni waziri hoyi wamba ngwaona inudia wamba ngwaona inudia shahao ne waziri hoyi homrengwa hao numbasa uo ai esheo shahedomba mtsinyi tukufu ikawe mwana woye hujiwaza kaye Mdomba hawareseve hopareni husonima makalma ikao ndayo wakahumwambia ili wende wamwambie ya wizara ya hedifani ya dhaminishiwa ya define ukaya utibulie hunjia Domba utije pijani la Domba yabohimi hako garini wakahubi hazeri sala hizo. Wa alaikum salam nyondo kanga bundi auze salam ngamu mtosoni na umikani salamu bangu wa alaikum salam wa rahma ziwahoza ziwatabisha tisheo ngwambao wakanti wambangwa mlindao abi ye wizara yinu ya mtukufu hoi ya delegation ya Domba ikawa hawareseve vuvuni bo station ya vuvuni nam wakomori wakauzijua hizo koja kauzijua ngaribe hauze baruti zinu ili mdorambua bwa komori uka Domba ngeanzao mji hudumu Domba ngeanzao ekakweli nganyibazima mjibu haukaya ngama onisi wao demonstration za nyumeni eodo wana hanyu enda nyiwanyi Chatropique FM la station du soleil holiho simwambia nikanga simani maini harume zibimo jana na ne harume 104 MHz si hutosa rimwambia nikakozi jo hujaz jo kasirini kozi jo hutata ya sonyo kadhahir ze micros za Tropique FM gazi pepe yao hunu singani de la Republique Bortwandarambe inate tosa na salam doza hanyu asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazima rimikenize haki za kibinadamu. Je mtukufu je mana hindi miji mitano yanti ikao urawa ustaarabu irawa manotable irawa mashababi waziri wa kamili ikango jidai kauma na Mbajini ikango jidai kauma na Mdomba zijaje hizo nizo oaze wambao ukahuwa reseve hopareni emanahiri waeha inudia usoni mao sena waeha wamba ngwajohuzi timizi sha Allahu alamu wa rasuli karsujua yemanotable wa Domba izo wajohuzi fanya belu hanjia Domba mjini pijani amma ngwajoni sawo hukaya badi waziri belu honjia bandara nzari muze yatije batijoka conflit batijaba kandongo nsotindi yo hanjia shangu uzisoka haresevewa nimba baadhi ya huwa reseve belu ngwajomba rimreseve auko shababi wa shababi wa pijani wahimi wambangu anzao tere ni daula amesengwa toko wafanyia hau wizara inu belu amesegu jua fanyia tere mkini kema shababi kwa tusawa jue kama notable hautima notable shawa usawa
ni amani ede namna yo honja mjini wizara direction honjia mjini yewa ukweli gianzo msajaja haupolevu na mastehi na adabu yedomba garjos butiri mwambiani kasesi Tropic FM rimwambiani mara ya handa rimwambiani mara abili ukanyi watu kufu sha na mwende mwakansi mbabahanu tena mfikiriane baho sonire nawe harumaze voti za 2024 gamjo hujihunda mabakia mane hamatanu hamarandaro hamfukari twarhani wakarihani sababu hindi l'argent appelle l'argent na nyiwandu ngar aminiu yedomba ay sosoba hashi isho uka yedomba iresevewa waoze wado ambao owaze wanudo ambao hawa receive vuvuni bo station hautaha yili wabehe nrume yoende wa mwabie wizara woi au ye waziri woi belu ukayatsinjie domba yatikubali ahadalwa handi ya domba yo de situation iliyo domba imakati ndanua yobo watu kufuanzani ikao juduge matangazo ya Daula Tropic FM uke situation kaiti jangu harumale jera la hedomba haukangabo miji ani ngabo mafundo ya ranquin ngabo mafundo ya shishiana hosonima zenotabilite ne miji mitanu inu gwajo upatana wamba kwa jajibiwa kwa nahujibiwa na ogwajo mliba wizara inu na abi homwa receive haruma yenzia ya vuvuni wandu watukufu hamandao tosa na salamu do za hanyu ko zijo huja zijo kasirini ko zijo tata ya sojo kadhahir ze micro za Tropic FM gazi pepe wa hunuma ni maini borswanda rambe inate de la Republique ya Singali asihazi hauhusishi wari hauhadile lazima rimikeni haki za kibinadamu ngari jao haruma emada ya bili haukarima mbianukaya dakika zoni zo hoko siwanza rimikeni ili msilate wakati Colonel Azali Asmani fakhamat ar-rais al-Aqid Uthman Azali gujihundo haruma sheisu wa Shamzwani hadungana ne mawaziri wa hahe baadhi hadungana na madirekteri walio haruma za idara wafanyao ziara haukaya ye mhu wa daula ye ujidai ye ukubaliwa Nzwani hukaya ye mingoni mwa wana wa Komor hususa sheisu wa Shamzwani hukaya ye usubuti hamba ukangu ujorenge nationalite haki si haki wa Komor wa Nzwani duwa juao amanda ranzori muniseni watukufu anzani mashangiria ya mhu wa daula Al-Aqid Uthman Azali Asmani bana heri ukana mwambie kweli cette fois-ci beha wake sinyangu ya siasa na mwambie kweli niwarikamu muhimilia Colonel Azali Asmani raisi wa daula vahe yeye ndaye na wandukango aminiu wakubaliu msidofunya ledito ledima na mfunye yo maili mhenise hausafil awali mkubalie ukaya kweli wandu wanu waramba ukweli wandu wanu kabati fenti msikubali nam zopia wopezo wa matu hausahari wonise wandu kao wananyasi waume washe watukufu makadr wandu bokongwa jibi wao ne siasa ya fakhamat ar-rais al-Aqid Uthman Azali na mtimizi kweli na mwambie mwa daula kweli bangarendao haruma wakati bokonge anzo kweli yode salama ni amani no kweli hawakati kao ye parti serse ikawa ye mhu ulona ye partiyo de mhu wa daula wode leader uliyo makatianu ngebidiu yaonisiwa ze kweli za hahe vanyu nyimlo harume daula
msilewe ukamwono wanadamu wajawa muhimiliani na mdo hakikisha na muwatunde ndoo 2024 wajiwa mikeno aminifu msilewe ani namjilane ndonono Sayyidina Rais rongoza wandu ikangwa fanywe siasa mzwanyuka nekenga mrambia okweli 2024 wakati rjotia ze kandidaturi zatu hawe kango reo nekenga bo kweli itikenga bo reserve na ike kweli udoa eshelezizia hauka uodo wakati maudu beja hairi na mwiso kabati la wala watukufu anzani siwanzari hensi elema banu na ushahidi husonima ze mimbar za hele Daula Tropic FM harume mawasiliano he adabu ne hishma okanga sina ndogo konga sina taradudu sisi edazi uchona mrohaka na inamru mahamitsanu harumuyezi haroha bala hamba msindola hariono bani gouverneur mzwani gamina uyakini ani Samsudin gujoka kontra Colonel Azali Asmani iye ketina hunu wa laula muishia ze intervention yafanya wa makatiana ukange na parti wajonda wajipange njamatina uaminifu shanga mweshele zizio parti serse mjidayu kanga nyarume pouvoir muamini ukanga nyarume pouvoir mambao ukaya nganyinyanya waru bemru mzwani na muamini ukangwa mbio Colonel Azali Asmani rais wa daula fahamata rais ukakweli hamuhimilia hezemvu na mali ngendaye de rais wa hele jumba la mawakala Mustadran Abdu bas njaba kabati wasaya tamanu mimi ni aminiu tosa na salamu zahanyu ngenyao tambanda mi ze direction et ma directeur ikao ngamdungawe mhu wa daula mjiao nzuani mfanyawe misafara itikede misafara inubahi na mrajise siasa jimla nekenga nyandogo za humabia Colonel Azali Asmani 2024 nekenga mwambia ukweli ukarifanya wa uruma warinika mahamitsanu warinika direction rifanya rijibu yehu jibundai mfanya harume mabavu ebangalia wa ushababi watahazini ngamrepondeo hizo population yanzao neke kweli ngamwambia ukweli neke kweli na mdomo ambia rais wa daula kweli neke kweli hakemu daula rango kati ya rengaezi ya tambazaezi ya nikawanu ya uwenge wahunikiwa sharafa ya unisoka mji fulani la vimuri hundane na fulani bavu fulani la vimuri hundane jao yode kisiasa Colonel Azali Asmani faqamat ar-rais kanauja mjini adofanya siasa naye hatambaze yezi hammikani lejera la hambulinu sijosbuti ni mwambie nyuka nsuona rahata banda mi nsujua kangabo shatima bana ke directeur wa environnement elamini mtukufu yapo hale armale jijila heta mwana nyasi uo ngena ze fursa za hunjia arme mijinu yafanye siasa haukaya ngabo ze prevu ngabo hadungwa nindo sundi gulamu directeur wa hasonet iyo amin ngamrudin rejei nsina huzere jei dingoni tamba ya directeur wa environnement hajibu ngujibu wa daula alakidu Uthman Azali kawa huduge matangazo ya Daula Tropic FM nyoru kamzingiza Colonel Azali Asmani nyudunga matangazo ya Daula Tropic FM simwambiani kaikadele jera la hambulin mwana nyasi elamini directeur wa environnement ge wa hudungwa anyauzisiwa huka kweli hareponde ngena mahala jo subuti ya njie ngena ranguba la tajihon rabangabo kabati mbamushkili wondu wongni monao hadungwa ni sondi gulam yabonyi wanu wahele bavu mliona ze direction amahame
washili ya mzuani ya mumwali na mwambie mhuwa he daula ukaya rireponde shamsilewe ukahari ngabo jeshi bawanu ni wavumbwa wa eliwanu esiyasa wafanya wajua kanga duka daharuma kampanyi wajua na wangu wafanyao ze action ngabrechei simambiani kia directeur wa environnement mwana nyase lamin harmale jerala hambu gena nana sumudi yabo wabaki wa hele majera na muonise bakemru hamanda mi yaonise ka ya mahame fulani hajibu hawiye mtembe huu directeur fulani anikiwa wizara fulani hajibu mumwalifu mboni hajibu shatilo kahari ze direction manyisiziwa mafura na mishahara minene vitritente mahamitanu habangaro ndoro mavoti mje mzinga manye mhuwa he daula keka hundu mri ya mikabilete bahari mlewe jeshi kadaba jo fanya intervention cette fois-ci non et non tosa na salamu do zahanyu nyori kanga mdungai matangazo ngamjoko partage matangazo ya hatu ze daka za hatu gazenda na kule hasibabu do mpango wa hatu madabili ya rihamsiba rirajisa ezahe domba rirajisa ezahe ma directeur walio haruma ze idara za hazi wanikiwa wakati wahambia Colonel Azali Asmani Daunu wanzuani wananyasi mahimile mhuwa he daula mhuwa he daula nge haruma ziara mzuani na mwambie se kweli Colonel Azali Asmani al-Ankid Uthman Azali fakhamata rais uzisa baho sonirenda wa yongarona wasili Novembre Decembre Janvier uzisa ka mjibu ega mfanyao hambuhunu tihurajisa wanadamu wa ili clair honnête tihunika ila washaka tosa na salam watukufu wanzani wabiri makombora usiku wachana iho haducha haya maislamu ikao wajuha wakahudai waswali ya juma wakahudai walaani bandia waswalia zema itirajiri Palestine le jeshi litubu yabo livuriza makombora bandia mafundi maprofesseur madokteur wakabo wakoza ngabo wangani ngabo ikao yesuha ya hao kaiti njema sisi tunapika FM garjuzi sao baadhi ya mafundi wa feliciteo mafundi wananyao wafanya usubuti ula hawanilia wa Uislamu haukoza hizi hundao yenti ya Palestine baadhi ya mafundi ambao ukaya yemkahonda mrende ngwa rendendo baadhi ngwa dhani wao kema mafundi wanu ngwa uharuma yezi ya fakhamata rais al-Ankid Uthman Azali baadhi ngwa walaumu uka emana hindrima kahwenda haukanga mafundi uko wasiuha harumezi inu kwa tusa hawajue ukaya kweli nrabo shemimu yao zentere personnel oui baadhi ya mafundi wao ni sawa hauya serikali baadhi ya ngomba ukaya ewa ndo wanuata autorisation hujitamka haukahunu rizia maandamano reataha kachukubaliwa reatutaha kachukubaliwa uo do kweli yabobanyu nyinyi kamjataha yaweza muhundani haki au si haki hokoza zero wajibu mkoze nana hariho swaliaze maiti ngeanzao ye mufti al-akbar Abu Bakr Maulana haria toweze ordru ka na swaliaze maiti hariede ya lazimu ya rongo we shahuto jitamkaja mwabenga mswali yao maiti ya maislamu hamada anyi wa hafa Palestini harila yota autorisation tosa na salam ngele winu walinda wa hata waturongo wa kwezi ngele winu nyoru wa dhamana weze wizara za Kiislamu waturongo wa islamu wanu kweli hoju haba wa mbeti jao mpermete ni banyu watukufu madokter maulamau mashababi mjebo harindi de imani ya hanyu na usalama wa hanyu baadhi ya mafundi wa mhukaya hari dono mimi ngamtera ayahangu kaya
gubul watani minal iman wakati nda unwa ujitamka har muslim wa hatu ya jofabo hambe se hafu harbe shahidi ya hai iyo ila washaka ya ulwa warange shahidi e ujofabo nge shahidi ama usalama yonjema nyinyi daula bani nyinyi mwende sawe daula makatiano o ndo ko utahaze autorisation nyinyi wakubalia hokensi yinu gasina mahaminji wanadamu afujubia zero yezitwa hautitamka ti consommateur ti parti politique ti mbambu toka uyonti pia ti beye kahaheya sukari mwenje hindi wandu wafujubia zitwa kamtwa kubalia haini barogonga mwipolitizeo haini rongonga mwipolitizeo watukufu mle arme daula ni daula inu ngejo hisa ne kai hisa gaba jo hucha wanwaji nyinyi ngamjoka hamanda wanu zoni zo kosi wanda rioni sisi Tropic FM harumezi bimo chana na 50 MHz chef ulio harma jeshi chef ulio police chef ulio haini babahan kama kinu ka usiku daula ngejo uhisa ngojo tarumla no wanukao ngware mama komboranu yabo sisai amani raia ujue ukaya ikaranya kati bo chef nyinyi mashefu mtarumu yele jeshi nyinyi mashefu mlio mahala yonsi pia ranya kakati yabonga mjo utarumu mba zinu haki za huwa Komori do ala tahao haki no salama gibidi uzendogo zinu zitsujwa wewe raia fundi doktor ikango tukiwa amini zo fanyao chama udusije ufanya kongumano la wandu na balanga wena siasa umuoni ngoremo janibu fulani hurudi hundu le pato la hao hubofundi hunikiwa udia udevie ulejeza ola mwana wakana naye wakamsaribia ukangariwa nao ijihadi banu ndogo fulani yabo gorendo nayi yole namna rakanti ya Komori shahatu wiwi ishatsoga haruma mji mtukufu ambeni leo ba lo bras de fer dokawala wandu ikao bakahure mazezi sabira waremme colonel Azali Asmani wamreme ndondondo warudi waparwa bamvya hao manotable ma directeur wa ntilo harumezi aibala wala wandu wakawoni sabauka yejana chema kaurirumia tosa na salamu shole shangamiza enti shole shangamiza enti kabati mru endeleo ani umurwa wa population ana reulio harumezi rewanzo ya njia harumezi wao washashi ya mwishiao ka harumaze maitizila harila remwe kemsa harusa mwanama Mohamed Said Ali ikao miongoni mwa presentatori diseda walio paringa ruto sana ubushura khairi na salam watukufu anzani imada leda wala Tropic FM zihisa wakati mabiani ukaya sikari benzer latse wakati banu si humoni sani ze dakika ranikiwa hakalinda ulitarumlao rilona wandu ikangwa ritarumu kasina habari za Komori kawa si ufanya hazibazima na sinao mgugu jotu kuzeshen hiyo chaîne libre de Comore Info si huni kwa dakika ngari jimli sao rifanye resume ya hete mada ribukle ribaye renzatu au ka ngari jiunrao unu inate de la République bortwandarambe mani maini oskwa leo ritsengelea ya singani rimtosao ni rumbushurao ni khairi na salama na amani kozi jo jazo kasirini kozi jo hutataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asihazi hau husishiwari hau hadile lazima rimnikeni ze haki za kibinadamu ndizo emada ikaudo yari hansibanu ritekeleza za hundaye domba ne rankwini kangwa uniyo no mrengwa wa he wizara mwana nyao mwana hao mtukufu abia warenge honziani haruma mji wa Vuvuni bandia wakanza wende wabehe risala husonima abie ende abie le délégué de la défense beluka utinjie domba bakabati uradi hawa receve ho pareni wodo wazamba ihisa waonisaka gwaonizo kwa jadi waza kwa na parodi waza belu wazir hanjia
mjini pijani harasevewa ni mashababi kao ngwanzao stadi za hao ngwanzao entere za hao سيمونيساني وكايا شيسوا شمزواني الدولة يمهو وحي دولة فخامة الرئيس الأنكيد عثمان أزاني وجيون زواني هاروما زيارة كانوا زفانيو بانفيا ما ديريكتيري كانوا مدوغاو زيرونغوزا يمهو وحي دولة وكايا ومبيسيزيينرو وشيلزيزيينرو كا إكوالي غمفانيا والسياسة إكوالي نغارنداو هاروما أني مبابارانو تينا وفوتي wanduikaudo wanika ze direction wanduikaudo wanika ze wizara ekweli ngasina ze fursa ekweli mjibu emaranyagwa jibu ekweli mwafanyilia ensinge giyoje mwauziserangu ngeujue lejera la hambulinu tihonesa uka ngamono wanazijana waili ikao le directeur wa Hesoneled yo ihisa na le directeur mananyasi Elamin wa environnement ya pomjinieta gujibu hajibu ila washaka ze direction zote pia msuzijua ama mimi uanruanu amina tikadi ngamuoneso ndizo makombora ya vuriziwa jana haruma msihiri wa Haduja wa Seth Salimu hautaha makomoria wajuha wazee ngabo madokter ngabo mafundi watilwa putu yabo waulwa warema makombora yao ya putu hauka wakaanza ili waonese utukifu wa Palestine wana maislamu wahafa waulwa wane Israel warendo dakandaka ensinu ihara za mandamano yamba ukaya ngebidu bake autorisation tibahi ranyazi njinga zambao ukaya ekaya kamjata autorisation na hosolia ze maitizila ngebidu mjulize mufti al-akbar bin Sayyid Maulana Sheikh Abu Bakr kamjamjuliza ukanga swali zao na yede mdu aladhimu hari yatowe ukanga swali zao tosa na salamu do zahanyu wakati wasaya wa ilalika ngarjohonana biidhnillah leo tarehi 21 ya Oktober maha 23 bori jiundao hunu inate ma salam.